Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Insinyur Edi Supriyadi, jabatan Kepala Dinas DPMP TSP beserta keluarga DPMP TSP Kabupaten Aceh Tenggara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.